Agak gambop ang gusto lah dan. Ika bos. Pari ika bos. Oh ini tak pare ambap. Muncul jadi siapa? Yo bos. Lah iya. Ayam lah kalian cari. Baka ayam mah. Kalian cari ayam dua kan. Angsok teroy, deh. Lalai. Lah, biar ya. Lah, ang kadang mau deh. Ang kadang jangan tangguang lah. Baca rawel ya. La sore ya lunjur pe ayam lah. Ha. Terus ya. Preman tadi lebet tahun bos tentuan sebet lalu dan lu deh lalu preman ko masak ayam lu deh tadi bos gonen masak deh lo bos kamal apa jadi gitu bos lalu itu banyak bos lo warna kalian mayam Ada yang koyam nih nah, kuah. tetap Ayam dalam kandang. ano pinaganda kaya malu Ayam yang kuah. Ha. baka ayam na agya ka bos ko Di. Namanya ya baka. Ini ayam ini. Coba dati anak ayo. Sama ayo ini. kamu sa agya ka bos nih Bos. Bakar gua. ko abu ko kan cai layam na sendiri kena tak poi bos ah
Mana ka mamay ka din no? Entahlah. Boleh lihat. Lah. Enggak sih apa sih kau? Entahlah. Lalu lalu deh. Nah. Malah malah balik ya. Lalu lan sekolah mah. Lan sekolah mah ya oi. Mayam. Mencari ayam. Iyo ayam. Onde. Kami bos. Kita. Boleh kendal bos. Cepet stek. Tadi bos. Lalu si bos lah. Bos lalu ile ya. Yo. Ayam kecil lepeknya dah. Jauh cai je lah. Cukup. Lah. Soalan tepi si bos lah. Pandok lalu. Kayaknya si bosnya. Luar. Ada pergi bos. Lah, biar lah. Cô giống đang Lah bakso nak. Cikgu lagi kena makan ha. Bos. Tago lah bos le. Lalu ke tu bos. Tu tu nak pek minyak bos ah. Wei kau pek ambab. Wow. Mas sekolah yang. Wah, kosong ah. Kamay am ko na. Tuyam na bos. Tuyam na di bos ah. Kalian na kau nya. Ako di bos kami pengen ko, kami tanam sa bos. Ano na bos? Pangalan tupi na taad. Tadam bos. Allah. Si kuah ba ceroy bos? Lang lita na. Yo bos. Ya bos. Awak pakam na lay boy am. Bos. Nek. Bos kan. Go. Kaya mulai. Kaya malah na dolay. Kita baroy.